Alam adalah keindahan yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Hobi kami adalah bersepeda di wilayah Perlak, Aceh Timur. Judul kali ini adalah Mencari Alam yang Hilang. Rutinitas yang kami lalui setiap hari hanya butuh waktu 1 jam hanya untuk mencari alam yang indah dan udara yang segar. Di dalam video ini kami menampilkan semua pemandangan-pemandangan yang ada di tempat kami ini. Bukanlah halangan bagi kita bersepeda, karena di tempat kami mempunyai pemandangan yang masih alami yang belum terjamah oleh tangan manusia. Alam ini menjadi hilang ketika tidak ada yang mendatanginya. Di sini kami, tim G2P Perlak, sedikit menampilkan pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di sekitar kami. Jangan tutupi pandangan itu, karena pandangan adalah sesuatu anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah SWT. Selamat menyaksikan video kami yang berjudul Mencari Alam yang Hilang. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?